ilal pa Jesu Krista nang leki adinga ang pul jinna hapta top na pen Palm Sunday mang thei dinga dam na phat pha 82 pathin nama sapenin lo pina le choi na chang handa chanchin pha Johan bung som pani chang som le thum chang som pani in vaksim pani tiu azinga chun ku na hung mi pi tam tak te chun Jerusalem Jesu ahung hi ti ahun hetaw a ti chun tum bak te alaw a Jesu lam tu dingin achiw a ahung ki ko o hosana lalpa min ahung Israel te lengpa chu aham pan e atiwa akitu pi dingin Psalm number som ko pani chang som leni som pali Psalm number som ko pani chang som leni le som pali midik te chu tum thingol in no let lut in tiu in Lebanon tanga sidar thingol in khang tul tul inaw som leli tek nung in le ga su jing in tiu in tui pom jing in hing dip dep inaw thu pon bung sagi chang ko ka et kit le mi pi tam tak sim sem lo gam tina mi te pau tina mi te pon vam sil le akut o tum ba te cho in belam no le lal chut pha ma achun ahung ding taw a pathini na thuthiang tho sim do te i chan che du ding in thakin mal zol pi gan la je ki pata he ni thupi dingu igen ta golin tum thing Christian ti he tu jingkal hin pathin tu ngai ding kising sai tinun ilalpa Jesu Krista ahung khulzin top na hapta ahung hi tak to kitonin tuni hun hi Jerusalem zona sabil tung chunga kingai tom tak maya alu lain mipi tam takin numai chapang pomen ilalpa Jesu Krista ala cho heyo ala lam tu o jena chun apon te ho lampi na pawana solte adekin tumbak te ho apawa achoyo ti kham ilalpa Jesu Krista khat choina lo pi tak to lam tu na abol hi ti kha thumasan iwak het dingin iwak gen masak hi din tin Bible hin thing kila tam tak oma ok thing te cedar thing te olive thing te thing dang dang tam tak amin hoi tak tak thing hoi tak tak tam tak oma jite kha hizolovin tumba khel khel ka amangu ma aile tum hin chu abik takin ilalpa Jesu Krista Jerusalem cho hoina to alu hingai to masabil tung chung chunga alu na hi akok pen hi ti le hen ki gen khel pon ten sui tu te chun tum thing hi chi tam tak au mi ti wa chi sang mi wa lam da na hi to ka je tum thing hi abik takin tropical region subtropical region mun satna nisas satna gam Middle East gama jen atam de ka eun het bek lo wang wo hin khobela thingno ki phu te la ka aki phu tam loi chu tum thing hi ti oi en amak na le tam tak ki ta ming khang thua ming a dinga thil pha chum nek le cha ka te fruit product za chum in abolo chun pa ka te garden real te ho in le a phu ba chun amat na hi tamama ai jilam chu thu chum hele tum thing Christian to kite hin hi je ko hin Christian te le za tam ta kita tum le za tam ta golen wa ki gen mai le je khela chun i gen be ding tam tak le na lai ding hi Christian kite hi Sunday Christian pathini mai Christian hi ki he ma ai lo le Christmas Christian cho ma ka thu gen ba gen le nung hi mit Christian le hi ka ti angai nom de mu chu ka he po ho chom kin le donga an ki hon cheng le bek in na dim saki hon na aum lo pha le chu bek in kai de le ngai lo ye chu mit Christian sa Christian le hi ka ti hen kha chu Christmas hun beb le bek in kai Christmas saki chai le bek in kai ki ta lo hen kha chu pathini beb le bek in kai
mo Satan self righteous ati ai lo le self spiritual itidiam mani dikisa Christian mani mizo pau chun mani inti tharau mi ama le ma thagau mi ki ge thagau mi ki koi te Christian tam ta big in sung Christian big in sung mai hi hallelujah sap na ding le thagau mi hi ki he na ding hi po big in polama kovel polama ma thagau mi hi na lat sak nga hi iko chum isupi loi le pai e he i het lo na muna lo na muna Christian hi na va ta lang te kha Christian dik true Christian ma ek chun Christian kiti hi za tam tam chule compromising Christian ti mai te khovel to ki ho lem khovel to ki ho the khovel mi ten jigola bol ken le ka bol the hi ne guk cha guk bol ko poi min le bol hi than hoe ko poi zo ge na ko poi ai lo le khovel mi te pathian hello te uma Christian hi jingal ti chu compromising Christian ai zo kha chu tum Christian tum thing Christian hi thei ngai lo hi ti hi iwak het masak dingun iwak doi kita chun tum thing hi abik takin masang lai chon gal zona victory chamna peace le fertility le phatna ti mai ti a symbol a et sakha ilele thuthung thak bible hin abik tak mai tum thing hi gal zona ai lo le ilalpa dani gen ta gon ilalpa jesu krista gal zowa jerusalem choi hoina to alu pen kha ji kha ai sak hi abik taken ti chu I heva zohana kan tum bak te cho in ilalpa jesu krista kha alalam to wa a cho heyo thupon isim do naw khan lal chut pha masanga chun mi pi sim sen lo te chun chitin namtin pautin zatin te chun a khu to tum bak te a cho yo mo pathin lo pi na le choina peding a kisa a hi chu tum thing hi tui hui pi ha lai april tha hi hui pi eu gam a ding in hui ha lai hi gam ken khatin le hui pi ha pan ta tum thing hi hui pi bangol nung mal le abong koi ti chulang tu nai cha Myanmar gama lin kha hi a YouTube vela a video alamu te khan heading le hi in tam ta kha chu chim gui guing Israel Hamas te bomb ki kap tu na building ti ke thasuka khu che chui mai tia pu gol mai khan pu loi au ma ale in building sang deu in song sang deu pani em pathum hem aki mata pen kha aki zoma pen kha te kha achungla ma khan swimming pool le au ma tui kha nasa takin ki botha tui zap le na lai tai do di le go po tai do na lampi le diak lo hi e khati ki hot tu du bing le chim lo ai chu kaneu lai deu ti ding he diam sot lai a ka thu het kha chu japan gam hi lin hat ai je ka in song ho le lin a chip lo na dinga ti hi aki hot thei dinga asa ti ho kala he ka atak le ding ka ging cha mi thim na sang ne ai je kon gam chan kang hi ale Myanmar gamale bon umai le chu Japan ve la chu le sama inau ti chu gin la po mo ale u now Myanmar gama te ho le building na sa taka chip line je in song pen kha chu ti ki ho du ma le chim ke loi ale jigol deu da na chun sab gam hin le hurricane ai lo le tornado ki ti te ho bang he tam ha na ma America gam bang he hui ti ki pe ve la ai lo le hui pi ha na he hun ting mun gam bangjat em hin au ma jigol deu dan na chun ei gam hin le hui pi hung ha pha le tu april tha hi hung hi ai bang ti hi le ahung bol chak diem in bangjat ahung se diem thing bangjat ahung pu diem ti chu ima sang chaw a hi tan je tum thing hi ai le chu bang gola hui ha le ti nem ngon eng bong lo ti chu thing dang chu a bong to a zung puma ki lek dok ki pe dok ki bot dok to ti khana uma ahin la tum thing hi chu
bong lo hi ti chu je ki pata hi kalung thima bible chang khat um chu hilal pa je sun mi pil le mingol te khin thu ge na khan mi ching pa chu song pi chunga in lem pa go la hi ma hui pi ahonga go pi ahonga ahong nam sut suta himal ase poi azek chu song pi a foundation kha song pi chunga sak ai je kin tuni hun hin christian te hi thepna polama pata hui pi thepna bangola hungnun laya lungkia ai lo le resignation petang ka ai lo le haidok tang ka ai lo le ki khom ta pung ka iti win chu chu tum christian hi lo hi thepna hui pi hungnun laya lungke mai nung tol mai big in kai lo mai in sung mai cham le sim lo mai ging tu hi le chu tum christian ki zo lo ding tina maya ek chun lalpa jesu christa iginna det taka phu de te hi chun chu khovel bo ruk phalo hui phalo go pi hui pi phalo thep na te khan chu hak sa gen the i thu line le lung ke poi tin iginna kha det takin puk lovin iding the ding hi ti hi point pakhat nan ige no ma apani na ding hin tum thing hi thale gam ke wa hin le ahing the hi ti thale gam hi gam sa gam ni sa sa na go la zulo ai lo le tuile lo a hi tum thing hi thale gam ke wa chun le a phu wo hi le ahing the ti je thale gama film vel i bak et kule atak tak ahi maya mo lamma zo tu thiding din muna pha tu le tui hung si kha tui khu neu khat ala se amu pha tu le adelo ki pa ma mai khen kha cho ki chom du tu ti khan azap to adon to thu mai loi ti bang le cinema in i bak mu mo o ma mai je kha thale gama tui neu cha tui ala ki ting se ku bang je ka hemi ti le tum thing je ka he tu sula tum thing hi aphu vai le tum thing na khan komla le champra kung le thing le akek se aphu se ko em heding dan hi je chun kuljin gam sagama kuljin gilkil dang cha chol ma te khan je tak tum thing namun kha atun pha ta ku le adon diu le ta nisan akak sama ma khale chol dama je thing lim nuai khan tum thing nuai khan lima khan a chol dam se ko yeti chulam ale tu ni hin nu te pa te khang lai te ki ngai tu du de chu khol jin chol te sa le dang chak te a ding a chun tum thing chu chol dam na hi tum thing namuna chun tuile ala se ka je chun a hin naw a chol dam naw a hi se jigola chun pa te le nang thalim noya chun lazi la cha ten chol dam na amuna ma nu te la thalim noi chun la pusal te muangin a chol dam na ben la cha te muangin a khosana ben talpi le talpu te le la mo te la thalim la in sunga chun nang ma et kol na noya chun la mo ten chol dam na amunam mo te le mi in sunga unu khat in nei nu khat hita la posal nu le pa la talpi la talpu chu mongin nang mok je ka chun a chol dam na dim a chol dam na em ti hi ngai tu diu poi mo hi jigol chun in sung mi te chol dam na malak sanga posal zu le sa ki hel kham thei bol ai lo le azi pathin he phag lo ai lo le acha drug addict ai lo le amo in sunga leng nu bang jing ai lo le sakei bang jing khopa thokla i khak le chu in sung mi te adinga chol dam na lo ding ti na hi in sung mi te adinga nang je ka chol dam na lo ai le tum thing christian chu la hi lo hi ti chu akiche mo tun hin tum thing christian inam bang je ka tum thing hi thale gamale hing the hamiti ki le sui di len tam ta gen ding min tin a chom lamin poi mo sak sak gen thoi tin sui tu te chun tum thing hi azung hi thuk taka athak hi ti chula lei top la tui na ting khu watha su da nei chu thing dang to ki bang lo azung le
tam mai asi ka hi ti azung kha tam mai je chu lawa azung pi pen kha noi la maki kho su mai da nei chu yek chu kho kha la le thale gamale all mo lo ai ti chu ama chu tui long ki nga thing ki phu adole hing dip go la hi sam number pakha na na ge mo unau ti ho tum christian tum thing christian hi nam te nang adinga le ke adinga le christian zo si dinga poi mo ai ti hi igen hi u le ji go la chun zung thas thuk tak thagaw lam zung thuk tak tha the hi na ding banga poi mo dim ti le hin sam number za le som le ko chang som pakha na chun la chunga thil ka hi hial lo na dingin la thu chu kalungilin kakol khom hi bible simha bible sui bible sim poi mo hi bible school i hon niwa bible chang ka wak sim la thu chu ka keng te a dingin thau me hi kalampi a dingin wa hi sam number za le som pako chang za le panga mo aile bible sim khalo kiti chu pathin thua thagaw lama azung thas thuk lo di ti nai chu thepna le thu pho na le ai lo le thagaw thu ai ti le tak sang jeng ti hoi le pathin thu het gil lo je ai chu chule pau chap jing nga hi pau chap jing hin kho thessalonica thot khat bunga chang song pasagi na chun cho lovin pau chap jing thepna male pau chapa bangki maki pa thu ge na pau chap jing ni ki ti chu thepna ten dan igen ma sak gola khan buk lo hi pathian to ki ho ma jing relation ai lo la ki ho ki pol khom na nei jing ki ti te chu he chun buk lo hi galati bung ni chang som ni na chun krista king in khet denin ka tang ahin la ka hing ahi keima kha ka hi tapun krista keima hing zo ai hing ai zo ati chu gilo thi sana hin krista hin na hing ta te kamo je kha zung tha te u krista doi gola hin kho thiang tho diktat na thutak na gin na hin kho hing te ka azung tha thu te taw pau chap jing bible sim jing pathian doi gola hing krista a hing te agilo thi pi ta te mo pathian te krista zung tha te thaga wa zung pa tum thing gola zung tha thuk te ka chu krista zung kai ta te krista to kimat ta te ti na hi aba na hin tum thing hi a hong te vaksat a hem ai lo le thing nge ten anek em awak nek em vachate ai lo le jigola a hong apola mai khan vaksa ji ka khan thi jeng ding hi pu te khinain electric khau te bang thi khau te bang thik dai te bang he thing kung hi to i hen de na hi le thing hi ahung le deu le a khau pen kha a chal ma tu dog lo ti khan ahung khang humo mo e chun mai asung lama ka a khau pen kha den mai chu apola ma khang apola ma kha hing hi asung lam kha amut bang athi bang amugil bang thita neu cha apolam a hin je kha hing mai ti bang hi thing khen khat oma ile tum thing hi jigol chu hi ki lo amugil khuti tai ti amugil lo ki pa ku hinna uma apolam kha bangolin min sat pok hen lang ai lo le wacha thing tu te khun tu hom hen lang thing nge te hon ne hen lang hi jeng le apolam kha bangolin se jeng le asung lama hin na le all mo lo ei tu chu hing mai thing dang kha chu apolamin ti kha ahung khan kuma ile tum thing kha asung lama pat hung khangai je kha khaw ho khan ik akan den kha o khle hung le pha le khu kek mai tu chu kha chep den lo khan kum lo mo a khaw kha a thing kha hung le dung zui hung pat dung zui kha ti hung le dai le khaw kha tan mai se ai jigol chu bangola wakte ding ham e christian a ding chun ipu sol cha polin korin thot ni bungli chang som pa na chun kapolam mi hing te hi zong khal hi man ka sung lam hi ni sinin sim thakin hi ti chulam a ha deu hi ti mi hing te hi nungak tangwal te hi amel hoi lai atha lai hi ti hi nu le pa te
hi leo lai pat alagian adik ma maya eung pat deu le kum som li bang hi eile kum som li hung wal akipat hi pathian jala chu kum som li masang hi chu kadam lo lam le he khalo kai kum som li ka hung wal hi chu dam lo na za de hung he pan ka ta kum som sagi lam te wang hi kum som sagi hung wal te wang chu hung danger ataw chu bem te dam lo na hung tung kha le hat mo na nei pek jeng the taw mo azek chu itha hung ithi san hat ta loi je kha jams na te o khale dog zo bek ta lo chu thi san kha a hat lo lam zong kha lam hu ta je kha na te ho ading le chance ahung attack theina tam ta ta ge nok chu nungak tangwal te kha mel hoi lai tha ha lai hi himalale kum long upat dung ji je lo kha hung tek deu di je bep chui lo itha le hung chau ding tek lam thi lam mano deu ding hung hin lai ai la thagaw lama christian te chu tum christian i na ko le chu tum thing christian i na ko le chu hi sung lam kha bang man su se thei solin le setanin le git lo na bangin le aging i hung kum upat nan le su se phak lo ai chu je ga chon tuni hin kapalam taksa hi zong khal hi tek hi in ha lo ti jeng ma le ka sung lam ka thagaw hi a ha deu hi ti tuni hin ei ho le i upat chan khan i zon thagaw lam taksalam chung ki zong di ko thagaw lam kha i sung lam kha ha deu ding ti hi i pu polin e gen ti hi cham dani sim na kho sim ki ka midik te chu tum thing golin no le lut in ti win lebanon tanga sidar thing golin khang tul inaw sompali tek nungin le ga su jing in ti win tuipom jing in hing dip inaw ma samjek tun tum thing chu atek nungale sui tu ten tum thing hi au pat deu le aga le thum deu ti chulam agianu le tum thing hi au pat chana hin aga le thum deu mai ati eule i christian hi na ho ki upat ho hi ta kum zabi century wal christian hi ta kum zawal christian hi ta wa rcg history le kum som nga le nga itin kum ata chu tu tha hi 24 april hi kum som nga le nga channa foundation day rcg day mang ding hi kum som nga le nga chu piting ma hi tai au palam bon hi tai mihingin koidi le hen cha bang za hem nei de ta chu ma nungak tangwal hi ta loi chu kum som nga le nga chu rcg khang thu kum som nga le nga kum ki hi ta ga su bang in nei wa ma mission lam ko chom lamin ki gel ki tiu tu ti nga som pakhat pe lo le di ma ki na lai chu mi te la ka chu som pakhat thu ki gen ta loi missionary chop dile ki gen ta loi missionary na sep na hi amining hi het chin nai pu mi te la ka chu ki gen ta loi hi tu ti nga kum som nga le nga mission ko chum pol pi khat ki hi a khan to na la male tak sala male thagaw la male ki chul chu ma na lai hi chu tum thing ko chum hi hi lo khatwai di o ti len le ki gen khian mai thein te a hi sel lo tum thing khat i din ti bang hi le ki ngai tu kham tak in ka gela i mi mal hin ko in bak gen ki le hen thagaw ga chu he pina ki pa na cham na do theina nun lem na a top nan ki sum theina ti te thagaw mi ikisa revival ko chum ka hi ikiti revival ibol maya khan ilim maya khan lung oi poitin lim ding ai bible na gian hi pin thak zoi thagaw thieng thok chan ding thagaw thieng thok zo missionary na set ding pathian na set ding ai chulam eo revivalist vk thanga uthangan kaneu lai ala gian chu cross bull chop kana pentecost a chom lut hiutia awak yan kha khadi adik na ting le uma biblical ta ka chu isu la chu adik thei po ain la eo
Christian te eu ting tang mi laka limna dong te ho hi ama gian hi to hungki to le kilom takin kala ken le cross bul tung lowa cross chok kana Pentecost a chom lu ati umje chu bam tila pieng thak masalo wa thagaw ba chang ati nai he chu Bible thu chu thei di lo we pieng thak nai thagaw thieng tho na sa adik ta ka chun pieng thak masak ding a zo thagaw thieng tho chan ding a zo le pathian na sep ding ai thagaw apostol tele zigol che thagaw thieng tho a chan pa tu kha mun tina kha agaw abaho do ai ta mo le chun imimal hin khoi apply I bolding doi chu behem ti le I pian thak nia pat thagaw I chan nia pat I pian thak nia ki pat khan kum bangza la hitam ke le bangza ke hitam ki he che ri ti mo ai la thagaw ga ki gen te kha ei ma khan mi te na nek thei dinga a na em ei chu thagaw mi ki sa hitin lim pol ko chom ki sa ma le hin le min ei ma kha jinu khu a han si si ta zo thei thei to ne guk cha guk ji pa khun bol kho a sapui ai lo le anop nop ane hen a bol hen ti a min polam e gen ding kha chu Christian hi sel lo ki mai ding he iga kha min thagaw ga nek ding mu malak sang khat tak sa ti sana sep te mo lung na siat so na tha noi na kinak na git lo na dang again zo si kha ei ma kha mu ding om le chu iga kha thum lo ti na hi mo tum thinga hi le chu a upat chana chun aga thum deu de ei ti chu iwa gen objekin detail devin iwa gen ai a chai na ding lam le ai ta tui gen gol khan rombung som pani chang khat le chang ni na kha sim le hin Jehovel dan gol kiwun lang pathian lung lam a pha le pom ta le bukim chu le het theina dingun la lung thi musim thaka umin hung dang lam jata hingno bolte on abak asa tha wa thing dang khat to atu ti bang baham achu nu ai le aga le ga za chum chum pol ko lamu hi he mo jigol hi tum thing hi ki bol the lo hi ti chulang horticulturist ten jigol chu age re chu ama hin thing no lama jigola suina nei te ho hin avazil te ho hin apatep sau che ding da ne tum thing a bol le chu thimai ai ti chula thing dang kha chu chu thing kung kha ta kha aga chum chum apa chum chum a bol the wei chu le tum thing chu jigol chu bol le thimai ai ti chu je pansana Bible chang kalung thimum chu dana rombung som pani je khovel dan gol ki igen op chu bang hem ti le inop le mei te te tang kal na lai ho na ki pang jing thaban chung na ki pang jing inop le resort ai lo le dama picnic nungak tangwal hin khu nu ma ki mang mai inop le zu le sa party ja chom chom ki bo inop le revival ki bo ki ding inop le mi to kina zo pan pana bin sung atun le khong pu la pu pang ki jing om dan chu ma jigol Christian chu compromising Christian iwak gen khovel dan gol te jigol khan umai le chu thagaw ga kha ei ma khan min nek di mu malak sanga I ga kha tui malak sanga thum malak sanga a thum ma opposite chu a kha hi mai a top na pen ding tum thing ki te he masang lai mi te chun thing dinga hol ngai lo pongai ngai lo ai chu kong the kuwa kung zubi kung ti ho kule thing dinga chu mat a khu chu hi mai ding da ni mo thaibung som ni pali som ni langa chang som ni le khat na chun dalpa je sun nangu han se dolte ho setan le asol chak te adinga kisiem kumtung meidi la chun ei nu si taw ati thupon bung som ni chang som panga na chun kole hin na bu amin jek lu lo ta phot chu kumtung meidi la god mun meidi la chun apai lu ta Christian tum thing Christian hi la chu main ei kang lo di ti na god mun ki hal lo di pai lu ta lo di ti na nang thil availam te kinga kel nam te king ti tai ti pieng thak lo te ai lo le thagawa hin na nei lo te kinga khan nang thil gi lo bol te ho kumtung meidil kisim na achun enu se ta tuni hin tum thing Christian hi le chu zo kha ipum pel ai le tum thing kha chu kho kha line le gozuk lo line le thilo ti gen zo ta
jigol chun a hing jing evergreen ti mai ti tuni hun hin e hol Christian te hi thi thei ta lo ding iu chu immortality thi thei lo na ka hole ama ging Jesus Christa pathian chapa ging ta phote chu mang thai lo wa kum tong hin na nei ding hiu ti jan bung thum chang som thum paguk na chun pathian chapa ging te chun kum tong hin na nei ta pathian chapa ging lo te chun hinna nei pona pathian lung na achungun jatan te tuni huna hin Palm Sunday nidanga iwagyan golo iwagyan ta golen je Palm Sunday imat na san pen tak hi tuni hin eun eima mimal hin huwa imat thei dinga poimo chuba hem ti le Palm Sunday iti phale tum thing abik takin tum thing hi gen phale Palm Sunday hi tum pathini ti mai ti mo lalpa Jesus Christa choi hoya aum ni je he do na a hi pen a Christian ko chom te ading jigola chun tuni hun hin ilalpa Jesus Christa e adinga hungle na khan ama ki pat chun hinna nek ding damna hinna imuwa jigola chun e ule tum thing Christian hi ding hin pathin in ei doi saka hi ti he iwagyan the hin tin mi hem kam hi tam tak iwagyan in igen hi igen wa leo min tin lalpa ni ngai da min tin igen kha sun te tum thing Christian khagaw lam pau a hi tum thing phat ji neu cha iwagyan na je gola chun thagaw lam ale Christian ten in who apply the hi ti igen no pa igen a hi jekin igen kha sun te lalpan tum thing Christian hi thei dingin i chan chet o dingin a thu emal zo pe han la pau chapna hong mang ka